tired now. Okay, Shivani, baby, Habibti. I will go and sleep. Okay. Gifti warra Oromo, gifti warra Borana, sabbontu warra Shawa, gifti warra Hararge, jaalatamtu warra Oromo, qimami, qashti, fikiri, But I'm still upset from you. Our fight will continue our fight tomorrow. Shivani, ati bareeddu Oromo. Listen, tomorrow I will continue our fight. Today I'm not in a mood. I want to sleep right now. Okay? So we'll continue our fight tomorrow. Okay, bareeddu Oromo. Bye, take care. Why like this? Tomorrow I will fight with you, okay? Good night, guys. See you tomorrow. I will destroy his happiness tomorrow with his new girlfriend. And one day he will make babies and he will call it this is Let's AI. separate with love. Shivani, today with love. With love. Bye, Raji. Bye, Raji. Take care. Good night, Raju. In 2026, we'll enter together, okay? Okay. Bye-bye. Take care. Okay, Shivani. One day left for 2026. See you tomorrow after 12 o'clock. Okay. Bye-bye. Good night, guys. I'm ending my live. Bye-bye. Malgono akka sabaatti malgono chigirii ta'eem chikichiqiin qabaatu jennee achi fagaannee hindii jana jennee fixni chikichiqiin warra Itoophiyaa irraa baaseen inqisqaasee hunda koomantii faa argitee maaliif akkasitti koomantii gooteetti riipoostii faa laaltiin ምን እናድርግ ማልወያ ደስ ነማይት ሙናዘን ሲስተም ሙጫ ከኖቶን አርጉ ባዴና ወያ እነርጉታና እናንተ ተረጋጋ ቀብሶታ የማብዲኮ እነርጉታና ሙጭቲ ከነን ጋፈን አርጌሞ ከሲ ኮንሴፕት ማልኮ I can sponsor her flight ticket. Sti Fuad edama. I can sponsor her flight ticket. Achino Fuad. Not I can sponsor her flight ticket. Ethiopia of two. Steve. Boda mogal galan ufakan jenin. What about this picture? You know, Hrithik Roshan have this kind of this Hrithik Roshan's picture. You know this. You know that Hrithik Roshan was dancing in a new movie? Sorry, in one wedding. Yes, with his two boys? Yes. His cousin's wedding? Yes. His boys dance like him. Yes. They look so nice. But why Indians love Shah Rukh and Salman more than Hrithik? How? Most of Indians love more Shah Rukh and Salmanis. Most of Indian. No, it's not like that. Nobody loves Yes, them. I can see in the comment section. Everyone. Because they're very old. You know, they are the one who is very famous in Bollywood. Actually, that's the reason only. What about Hrithik? He's full. Hrithik is good, but now after his divorce with his wife, and he's dating a girl like. I think Sada Azad is kind of. हाँ और वो उससे बहुत छोटी है वो पाकिस्तानी है ना वो इंडियन है इंडियन है yes and she is like उनका age gap कुछ 20 or 25 years है no it's not like this you know in the age distance age gap when I was 18 I fell in love with a girl her age is 13 when I was 18 before 12 years back. That's why I call you cheater. That's the only reason. It's the only reason I call you cheater. I just follow my heart. You know, when I was 18, when I was 13, I have my first love.
አራቀ ልጅ እሷ ማለት ደግሞ እንደው ፕሮሞሽን በሰራሽ ቁጥር ነው ወደ ዘይድ በሳ እንደዚህ አይነት ቃል ሽቫኒ እስቲ ባንድ ቃል ግለጻት በላት አንተ ስለሷ እውነት ጥያቄ ነው እኔን እንደፈለጋችሁ ስደቡኝ እንደፈለጋችሁ ስማኝ ያገራን ሁሉ ነገር ትታለን ይብላ ነው እንትን ያንተ እናት እኔ ግን እነሱም ሽቫኒ በአንዳንድ ወርድ መግል እንዲገልጹልኝ ይፈልጋሉ በምን ቃል ትገልጻታለህ ጃኒ ወሳብ ስማ እኔ በአንድ ቃል ልግለጻት እሷ ኮኮብ ናት ኮኮብ እሺ አንተስ እኔ ኩቹ ወተይነች ለኔ ደግሞ የውሃ ሽታ ናት ወይ ይሸታል እንዴ አይ ፓፒ አይ ተስማ አየሽ አስቦ ብዙ ሰዓት አስቦ አይ አሁን ያሰብኩት አየ ግን ጭንቅላቱን ግን አየው ወይኔ ፓፒ ይሄን ነው የተማርከው እንተ ኡጋንዳ ዮ ጌም እየተጫወታችሁ ነው እንጩ አሁን ገና ነው የገባን ከ6 ቀን በኋላ ነው ያለኝ እኔ ግን እራቼ የውሃ ሽታ ብያታ አቢላ ያረኔ አንጀት አይ ባውኑ ትመጣለች አንጀት ይቆሰለ በእናት ከፋሲካ በኋላ ነው ወይስ በቃ ትመጣለች አልኩ ትመጣለች እናንተ ጋር ኤቪደንስ አለ ዋትስአፕ ሳምሪ ዋትስአፕ ፍራይዴይ እንዴና I'm doing good ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ ይሄ ነገርሽ ያምራል ምንድነው ይሄ ነገርሽ ምን በጣም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ጋይስ ሽርኩና እሺ ነው ፕሮፋይል ያለች አናታ ሰው እናስገባ አካም ነጉማ ነጋዳ አኒ ነጋዳ ነጋዳ ተደረገ ገለቶ ዋቀ ገለቶማ በደንብ ደብዳባሩ ጋይስ ታብዝ ስክሪን ታምቦድም ነይ ያለሽ አሲሎሽ እንዴት ትገሪያለሽ ድል ድግስ ያለ ድል ለሳዳግ እንጀገ አይሞ ሊሊጋላ ማስገቢያ ሳምሪ በቃኝ ስትይ ጠብቂያለሁ እኔ አልቻልኩም ይበቃኛል እስታለኛል አራቸው ስላት ራቼ የላከና እንዴ ምን አባታችሁ አገባችሁ መስፈንም አልችልም እንዴ ሌቦች ማንን ካንቀልቤ ሰው አለ ሙድምትሽ እስቲ ቆይ ሌላ ሶስት እናስገባ እስቲ አሁን እኮ ነው የነቆት ተኝቼ እንዴ መስፈንም አልችልም እንዴ ራቼ ድምጽ ያስጠላል እንዴ ድምጽ ቢያስጠላ ከፈለክ ሚዩት አታረገኝም እንዴ አይ ለምን እንዴ አንተ እኮ ዘፈኑን ላይ ልክፈትልህ እንዴት አያስጠላ በአምስት ቋንቋ ምናምን እኮ ነው የምዘፍነው አንተ ከምትደክም እኔ ልክፈትልህ ዘፈኑ ቆይ ሳምሪ እኔ በድምጽ ላንቺ አንድ ህንድኛ ዘፈን ልስፈልልሽ ራቼ तुम तो के तो तोड़ता मैं इन हवाओं को इन खताओं को तोड़ लाऊंगा मैं दुनिया से तुम्हें चुरा लो कितना एतबार कर लो कितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे तर्कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो हा 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 दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुम ራቼ አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አይ እኔ አላዳመኩም ራቼ በጣም ያስጠላል በቃ አንድ ሰው አስገቡኝ ጫውት ፍራይዴ ሳስጠላችሁ በእናታችሁ እናንተ እኮ